Shalom, selamat pagi Bapak Nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalo hita, rigapan sigano paribata, bani panurang sogot nerion, pasada hita uhurta, martonggo mahita. Terima kasih puji-pujian ma isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Bani bagal ni idop ni hurmu huban nami, dasku bani panurang sogoton. Mangahap duha nami tongon Bapa. Hagadu panin silo halani diar ni gabi nami ilobi-lobimu. Ase bani panurang sogoton pe. Pema ipukah ka nami lahuan nami si ganupari. Totap mahatamuin pajonam ham nagebe onjolan ni pangarapan nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sogot nyarion. Nabu isisehan nami marhiteho ni channel YouTube on. Hatanine bata nagabirigapan si ganupari bata. Bani panorang sogoton Sabtu tanggal 3 Februari tahun 2024 aimah tersurat bani buku Matius bindu pitu ayat 25 nama katahon senon. Roh pe udan manoloso marbagal bah seng marumbak ay batu gingging do onjolani. Kita hagadupan bapainang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Gatitumang do tene anggo hapor sayonta ipausih songon sada bangunan rumah. Jana on mahoma limbaga na ipake Tuhan Yesus. Laho manogu-nogu mamodahi rossi. Mambubai susiani ase marbagal ibagas aha nahina porsayaon ni sidea. Jadi boy sobuton ta. Anggo marhitehon ni ripun ni limbaga ay ihatahon Tuhan Yesus. Roh pe udan manoloso marbagal bah. On managati ipersoalhon hita. Bahasa udan sonai age bah apa alugu ay mana mambahen marumbak rumah atape na mambahen gabe marumbak age hapor sayonta. Toto maningon marlajar hita tokin. Jana maningon ididah kita. Tongondo nani. Anggo adong mapersoalan. Anggo adong maparutolon. Anggo adong mahasusahan edok pak kon hita ibagas guluta si ganupari. Lanjar persoalan aima. Lanjar parutolon aima. Lanjar hasusahan aima. Mambahen gabe langbe tugu hapor sayonta ibagas na mandalani guluhta si ganupari. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Marhitehon ni hata ni Tuhan Yesus on. Gabi jupah ma hapentaron bata. Bahasa sedo udan hape na mambahen marumbak sada rumah. Sedo alogo na mambahen gabi maseda sada rumah. Tapi aima ahado nagabe onjolani. Artini ay anggo onjolani tuguh agepe roh udan manoloso marbagal bah. Anggo tuguh do onjolani. Anggo batu gingging do onjolani. Seng anjay marumbak rumah ay. Nah totuon mahoma nagabi si jolomon bata. Na perlu ay ma ado na ibahin hita. Nagabi onjolan ni perguluhanta. Totu hata ni naibatado. Artini ay ulang ipersoalhon hita. Tokin nari roh udan. Tokin nari milas ari. Atap tokin nari adong pergumulanta. Tokin nari adong parutulonta. Lang ay nagabi persoalanta. Tapi persoalanta natang si bagalan ay ma ahado nagabi onjolan ni perguluhanta. Anggo hata ni nebata. Jana tenger ni hurta bani Tuhan Yesus do. Ay managabi batu gingging bata. Orini pitokin nari. Roh udan haba-haba. Roh udan manaloso. Roh marbagal bah. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Seng terkahua persoalan. Ibagas perguluhan taon. Seng terkahuasi perguluhan ta. Atape guluhta
anggo onjolanta aima batu gungging in aima Tuhanta Yesus Kristus. Alani ai patetap kita ma uhurta ase batu gingging in matongon aima Tuhan Yesus na tetap gabi onjolan ni perguluhanta ase orini petongon marbagai-bagai jana pagati soluk roh persoalan pergumulan ibagas 10 tahun anggo onjolanta onjolan ni perguluhanta onjolan ni tenger ni hurta onjolan ni guluhta aima Tuhan Yesus si paluah kita seng tarkahua persoalan in guluh taon alani maronjolan batu gingging natuguin. Amen bertongko mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Asil lambin mangidah jana mangahapkon. Pitah maronjolan bani hatamu. Pitah maronjolan bani hidup ni hurmu. Pitah maronjolan bani holongmu do hasa hanami. Asibui tetap tubuh. Mandelani guluh nami halani ai. Ajari ham hanami tongtong. Asil lambin itandai hanami. Arosuh ni hurmu. Si haguluh konon nami. Nagabi onjolan ni hapor sayon nami. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami. Amin. Or sahabat taganupan, selamat pagi. Jana selamat menikmati akhir minggu rapakon keluarga na hinolongan ni hurta. Shalom.